Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Aduh, saya siap dah kami yang lah. Siap kemar. Pelajari. Oh, pelan. Coba. Pas. Ban beteng ke Jinglong nong mikman Badonburom kra constituency Hynriew ke Hynriew uba Alexander Elhek Hynriew terik rumpang arjar arpulai ulalai bantep kerteng hakmat returning officer ha office terikam jong deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district haringkat ke Jingsenran lang jong menteri ke Solkar Pedeng ku Dr. Jingehrngiew nakabenta banyak kunye ke election cakaying dolba tauan ke jela kaban selong hak arpnyo terik rumpang arjar arpulai hak Jingehrngiew bigilat pathai kubur uba Alexander Elhek Ubadang sudah berakhir dang sian ya ke Jinglong nong mikmat kabala arpusan senam kenti ya ke Badonburom kra constituency ulong bagani ke kenti ya kun ke Hynriew ke de ke Jingehrngiew bat ke Jingjop Badonburom. Oh ya, ini Thank you. I, Shri Alexander Elhek, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Thank you very much.
kekuatan keligum ni. Dah bawa Arab hek Arab ne mupalla beli kita kami buat saup naik tangga kami ke bapun yo kodu parki. Lada kodu parki aku kami saup naik kuno la bedep ke saup naik kita kisah absad lig snem. Kun dega kun ke bapun ke kami saup naik kir parki ak po. BUI bah mentang singi ngaya rakat badu union menustar. Dr. Jitender Singh beri na PMO office MOS. Mentang idodkam ya ka double engine government. Delhi Modi Sarkar, Meghalaya Modi Sarkar. And ALHEC Chief Minister. Kadi election ke Hynriew, kadi ke Jingjop ke Badonburom. Hynriew kadi ke Jingehrngiew, ke Jingjop ke Badonburom. Kelai benda keski, ibahi yang basam juga baru kiwan berfile nomination rekan-rekan bengah baru kibahi yang basam, berpeju baik baru unang kersian bi juga beladon nadu ki arfsnem, hadu menta umpat ino yang dongdo rekan-rekan bengah. Ndan ganu ke jinge agni genti bega Hynriew kelong ke Jingehrngiew. Ke duna benda kedai kikon sama jungi. Kikon sama jungi ke belanang lastar, pergi kon sama jungi ke bepanang lastar. Agni gisni habang rung ye bani kendo ke yeng ke sem yuki ke iba ke dogi kon langot sangot ikon ke belanang lastat bamnang stadu ke baklam kam jam sudah ya lagi ku mulong elam menta ke binyu i jinga binyu i bakumno ban create among ban create ya ke government job dan government employees mo dia ban create ya ke private sector ban ke employment ding ba ke tourism ling bagi industries fair ling bagi health ling bagi medical ling bagi board bagi lenti ya kabang ide men play kelat lenti ada bi kon samla ni bagi yang sem kejui kan Only 5 minutes.